لله الذي هدانا لخير الأديان وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وأكمل لنا ديننا وأتم علينا نعمته ورضي لنا الإسلام دينا والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله وبعد. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Mga palanggungan sing kami haram Islam, alhamdulillah, yari na isab in programa sing kita niyo, amun bago sa jatiagnaan, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, yari in Sheikh na to kalasaan, amoy in gumanap kawakto ini sing pangadjian sing kita niyo, sa sumagawa in kawaitaan na mo, balik yan tulang ta supat niya, bukod na biya sindu manini, dito na kumugdan haamoy in laung ta ini malam Hamis malam Hamis insyaallah subhanahu wa ta'ala abukon malam Jumaat insyaallah atin yawiya sing konsum yaon dihadto so magliw sila ini iban ni Sheikh Abdullah Yasin insyaallah subhanahu wa ta'ala hawakto ito amoy in laung ta manu ito yan hadya in programa sing kita niyo insyaallah manjari hawakto ini ganapan niya yung pangadjian dahil naamoy yan kikita niyo ha screen kaamulat Qur'aniya amo na in panungdungan sing kita niyo hatungod si mga ayat halom sing Qur'an pangadjian namin tiyag na anlong ta alamul ajinna habihayaon alamul barzakh insyaallah ta'ala rin ako magpalukay itukbal ko kaniyo in Sheikh na to mulia ويرون لغاين كان الشيخ محمد طاهر جمال صالح وليتفضل فضيلته مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على الهادي البشير والسراج المنير محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم طهر أعمالنا من الرياء وطهر قلوبنا من النفاق وطهر أعيننا من الخيانة وطهر ألسنتنا من الكذب يا رب العالمين. أما بعد، مشاهدين الكرام، أحييكم بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم من جديد في هذا اللقاء الطيب المبارك. هذا اللقاء الذي بدأناه منذ الأسبوع الماضي تحت شعار تأملات قرآنية. Nabi sana to sinamin last week lima bay hapanagnan sin programa na to Taamulat Qur'aniya nasabot tain alamul ajinna amin live sin bata-bata halom sin pakandangan sinina niya amin pagbahas on sin basa Anglis embryology aun kabuhi sin bata-bata halom sin pakandangan sin ina niya alamul ajinna duaing din sin alamud dunya salta nasabot na to in parasahan sin bata-bata halom sin tiyan sin ina niya malandu in kasanyangan niya save siya din hakatan kamumulahan iban sin kapiligduhan sababin siya halom siya pamarihala sin Allah subhanahu wa ta'ala salta illugay sin kabuhi niya dun halom sin alam yaon di na maglugay 7 bulan pasiyang bulan pauwos lumahil na siya maripa alamud dunya di man siya alamud dunya awakto sin paglahil niya marin siya hal miumuga salta mahanggaw sabab di niya kaingatan banguno na isabi na alam susungon niya sa wayron dapat niya mabaya siya iban sindi amuyat tuin nakaprogram ka niya asal yung programa siya sin Allah subhanahu wa ta'ala pag-ubos niya doon ha alamul ajinna
amin first terminal, giikan niya, halom si pakandangan sinina niya, wayron dapat lumahil siya maripadunya. Di marin hambog anak Apo Adam di hadunya, nabulatin pangdungog niya, nabulatin mata niya, salta kaingatan niya, iban kikita niya, maluwag tuyin dunya, masawa tuyin dunya, labi din sin sawa halom sin pakandangan sin ina niya. Maluwag tuyin dunya, labi sin lun, din sin luag halom sin pakandangan sin ina niya. Salta, in dunya, masanya, iban mataod kakitaan niya, din ha mga makhlukat piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala. Di man siya hadunya, timagna na siya masubha dunya. Lima sana siya hadunya. Salta, nabahagi na imbang samano siya paruang kabahagi. Amin na mention ta sin last week, hayatul muttaqin, amin life sin mga sila tao mabuga Allah subhanahu wa ta'ala. Amin, wala nila kialupahan, in mission may ta sila piyakari sin Allah subhanahu wa ta'ala maripadunya, amunain, pag-ibadat, sumumba fa Allah subhanahu wa ta'ala. Iban sin hayatul ghafilin, amin life sin mga sila tao, naliligap, sin kahigupan sin dunya, piyalabi nila, in kasanyangan sin dunya, labi din sin kasanyangan sin akhira. Salta, in sila, naluumos, sinamuin kasanyangan sin dunya. Kaya lupahan nila, in dunya, bugun hula nila. In sila biasa pantun humanti-hanti sadya. Adapun in hula kakkal. Amin tutugan niya hadlaw mahuli amunain surga. Nasarullah an nakuna min ahli jannah. Bangbukun narka. Na'udhu billahi minan nari salimin. Pagkabihantuhan mga umat Islam, mabahagi manusia papihak tao mabuha fa Allah iban sin tao. Amin maligap hadunya. In mga sila, mabuga Allah subhanahu wa ta'ala asal piya programa nila, in kignut kuhuibal nila, piya agad nila, ha-Quran iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun in mga sila, amin naligap, kaya lupahan nila na in undang-undang, piya naugmaon ka nila labay ha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, amunan Quranul Karim, in sila, nalukmus sila sinamin kahigupan sin dunya. Doon na yan mga katotoy, manghuran na agama Islam. Mamaya kita iban sindi. Aun da tuptuban sin dunya. Biya sinamin nasabot ta sin last week. Bang musadya mara. Magbisara ibata-bata alon sintihan sin ina niya. Baitaan mo, aun alam do kaing maluag din sin alamul ajinna. Tanto na sadya di siya magkagada information. Sa meta, yaon siya dun halam sin kasanyangan niya. Damik kaya nabiha, on limagil man siya maripadunya. Bang mo siya baitaan, aun alam do kaing labiin dayaw niya din sin alamud dunya, amunin alamul akhirah. Sa asabab sin kaligap niya. Bang man siya hidayatan sin Allah subhanahu wa ta'ala, di siya yato magguna sin namin information ni baita mo yato. Sabab, kaya bakan niya na inkasanyangan niya di hadunya. Ang painkasanyangan di, aun da tubtuban niya, ibang temporary da. Inmano siya, mamaya siya iban sindi mo ipahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aparman sin Allah subhanahu wa ta'ala alam sin Quranul Karim. Kullu nafsin dha'iqatul maut. In katan nafs, katan ginhawa piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, wayron dapat makananam siya sin kamatay. At kala ikaw yung piyapanjari sin Allah subhanahu wa ta'ala, muida ka magbalik, mo pahadarat sin Allah ta'ala. Biasin agi, bagyat to ikawin mismo maghinang sin magpapanjari sin baran mo, tanto na sadya kapag bayaan mo. Sa wayron dapat, bukod ikaw ay nagpapanjari sin ginawa baran mo, Allah subhanahu wa ta'ala, dahil na sabab yan, mabaya ka iban sindi, muida ka mo pahukum Tuhan, muida ka mo paadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik. Ang paintiranan, hika-transfer tamon paadaran sin Allah ta'ala mo fa'alamul akhirah, labay din hakamatay. In kamatay mga katutay, manghuran na agama Islam, dakula in kasigpitan niya. Piagbahasa, amin parasahan di kasipat si mano siya, bang biya din, kana naman sin tao miyo pahadarat sin Allah ta'ala. Wala mo pakiana naman, salta wala ko pakiana naman. Sa in Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kaya na naman niya na bang biya din kamatay. Hawakto siya sung mo'y padarat sin Allah, mo'y farafiqil a'la, piagbasa siyandig siya sin asawa niya, ya Aisha radiyallahu anha,
naglamo din hulas niya iban sinasawa niya. Wala nakasandalin Rasul sallallahu alaihi wasallam, nakaiyan kan Aisha radhiyallahu anha, laong nga la ilaha illallah, la ilaha illallah, wallahi ya Aisha, innal mauta la sakarat. Magkapilapyak balik-balikan sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakapanyabutin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nakaiyan kan Aisha, sima pa ya Aisha, sapahan ko fa Allah Ta'ala, samsunnal to din kawapat, in kamatay lando in kasigpit niya. Main kanin siya, kad ghafara Allahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Iampun na kaniya sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, indo sa nakauna, iban sin nakahuli. Sa in kita, wala kita kiya janjian sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iampun indo sa nakauna, iban sin nakahuli. Biyadiin na bahain para sa anta mga umat Islam, Habibullah, kakasisin Rasul sin Allah Ta'ala, amo na yung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, naglamo din hulas niya ibang sinasawa niya, kaya na naman niya in sakit, amin naja sakarat al-maut, nakaiyan siya, la ilaha illallah, wallahi ya Aisha, innal mauta la sakarat. Biyasin sambat yato, ako tayo manghut ko agama Islam. Bang sadya ang tiranan dugaing, hikalain tamon pa-akhirah, tanto na sadya mag-trespassing kita. Tanto na sadya di kita lumabay hakamatay. Sa may taing kamatay da kula in kasigpitan niya. Sa wayron dapat mga tayo manghuda agama Islam. Wayron dugaing lamayanta. Maun pahadarat sin Allah Subhanahu wa Ta'ala bambukun al-maut. Sa abiyat na in banda sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, kullu nafsin dha'iqatul maut. In katan nafs ginhawa, piyapanjari sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, makananam siya kamatay. In dunya mga umat Islam, subay kita di maligap. Subay kita di mararasin sa sin dunya. Subay kita di mailab sin dunya. Sab mabaya kita iban sindi, mu'y kita padara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. In mangi doon, bangkaw hawak to na ilab ha dunya, masub ha dunya, dumagpagin schedule sin kamatay mo, ini kahukun ka ready, amoy at to'y makasusa-susa mga umat Islam. Laong sin syair, iupama niya, inamuin kamatay, biasa pantun lawang. Agin niya, hadaman niya, syair niya. Al-mautu babun, kullu nas dakhiluh. Ya layta syi'ri ba'da al-babi maddaru. Law sin syair, iupama niya in kamatay, biasa pantun lawang. In kamatay inyan lawang. Lawang. Kullu nas dakhiluh. In katan manusia, sumud maun palawang yan. In pangasubo mga umat Islam. Biasin kaptangan sin syair, ya layta syi'ri ba'da al-babi maddaru. Uno na baha. Pag-ubos sin lawang yan. Unin hula dag pakanta atau akan unin hula datunganta. Question mark bialag go uno haunahanta. Pagka in kamatay biasa pantun lawang, wayron dapat in katan manusia sumud dun halawang yan. Bang siya dun na halawang, uno bahain hula dagpakan niya, susungon niya. Siyang bungan sa sinhambog syair, inagin niya, hadaman niya, al-babu jannatu adnin in amilta bima yurdi al-ilah wa in khalafta fan-naru. In lawang yan, in hula yan, dagpakan mo bang kau dun na halawang, sumud halawang yan, wayron dapat jannatu adan, surga, piyangari-ngarihan siya sadya, preferred sin Allah Subhanahu wa Ta'ala ha mga ipon niya. Lakin ang syarat niya, unin syarat, in amilta bima yurdil ilah, bang kau nakahinang sin hinang, amin hikarida, hikakuyag sin Tuhan mo Rabbul Alamin, hati niya, bang kau miyagad, hadakan kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban liyayuan mo, mga piyanglangan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, pagsud mo mon palawang yan, jannatu adan, surga, siya sadya, piyangari-ngarihan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in dagpakan mo, nas'alullah an nakuna min ahli jannah. Wa in khalafta, fannaru, bang musiyo lang, in hinang amin di akan kay mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mahukaw ka hada akan kay mo sin Allah,
Piya wajib kayo sin Allah Ta'ala magsambahay ang 5 waktu. Piya wajib sin Allah Ta'ala kayo mo, ini ka makagausin ginhawabaran mo, iban sin pangalta mo, magluwas lungsad tumulak maun. Pabaytullahil haram, kalla manunay. Sinambuk fardo kayo mo, amunay nal hajj, bangkaw mahukaw had, tumawa umat Islam. Salta masud ka huminang, sinamin maasiyat, piyang langan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, amuyatin kasuban mo, hati niya khalafta, siulang mo, in kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, siulang mo, indakan kayo mo sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, wayroon dapat, pagsud mo maun palawang yan, now, wal'iyadu billah, narka, saroon doon indagpakan. Huma mahallan, malil mar'i ghayrahuma, fakhtar li nafsik, ayyad dari takhtar. Ang paamurayan indua hula. Bangbukun jannah, nas'alullah an nakuna min ahli al-jannah, bangbukun nara adana Allah minha. Huma mahallan, amurayan indua lugal. Hadaratin Allah Ta'ala adlo mahuli. Wairun naruain, lugal pagpian, sinhambuk bang samano. Siya din ang sabab yan, hawihaun pa, fakhtar li nafsik, ayyad dari takhtaru. Napi na ka panginhawabaran mo, bang urin hula, kabayaan mo hulaan, bang urin hula, kabayaan mo tutukan. Bang kau mabaya, surga, hinang kau sin hinang, amin ikarida sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kay mo, agarun mo, bimtithali awamiri, wajtinabi nawahi, bagbugan mo bang urin perdakan kay mo sin Allah, salta layuan mo, bang urin pianglangan kay mo sin Allah. Bang mo yan to kaya tinggalan indaakan, nahinang mo impianglangan, hati niya nasulang mo inamin ikakuyag sin Allah Subhanahu wa Ta'ala kay mo, wayron dapat indatungan tawal ayadu billah amuna inar ka jahannam. Asabab yan mga umat Islam, ayaw kita matipu sinamin kahiupan sin dunya. Yari kita bihaon na alamud dunya, alam temporary, aun da waktu niya. Ad-dunya darul mamar wal akhiratu darul maqar. In dunya hula labay-labayan mo sadya, biya ko sa pantun, humapit-hapit sadya, ada po rin akhirah, amuyatin hula, mukakkal, tutugan mo, adlaw mahuli, bidnillahi subhanahu wa ta'ala. Mga katutay manghuran ko haagam ang Islam. Habihaon, sugpatan ta in pangaji ang tayatto, nasabot ta in alamul ajinna, salta hikaruan niya alamul dunya, habihaon sumud kita mari pa al-marhala thalitha, amuna in pagnana na alamul barzakh. Alamul barzakh, amuna in alam simpakuburan, sa lugay pagtagat-tagaranta sin kiyamat sin dunya, dito kita haalam yato. Biasa pantun hambuk terminal, in kita mag-transit, tumulat kita pa akhira, sa lugay sin pagtagat-tagaranta, schedule sin pagtulak na yato, dito muna kita mag-transit, haalamul barzakh, alamul qabar, halom sin pakubulanta. Before kita makalatun madto, tagay tayon na, abisan da ko man haupo, intiranan, hika-transfer tamon pa alam yato. Urin para sa hansin tao, amoy hawak to siya diha alamud dunya, in siya hayatul muttaqin. In life niya mabuha ha Allah Subhanahu wa Ta'ala, iban sin hayatul ghafilin, amoy tao ligap ha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Data kanto sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, halom sin Quranul Karim. Hatungod sin kahalan sin tao umbol sa to, amunin mga sa umabuha ha Allah. Hapar man sin Allah Ta'ala, a'udhu billahi minash shaytanir rajim. Innal ladhina qalu rabbuna Allah, thumma istaqamu, tatanazzalu alayhimul malaika, alla takhafu, wa la tahzanu, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Asal piya mahalayak sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, in kahalan sin tao, amin naghula-hula diha dunya, piya agad niya in kabuhin niya hakabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala, hawag to siya, sumu'y pahukum Tuhan, doon na siya firashul maut, di siya pasara sin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Haparman sin Allah Ta'ala, sabunnan to rin mga sila, umiyan, Rabbun Allah, Tuhan na mo in Allah Subhanahu wa Ta'ala. Magkahagad ang katunggal sin Allah Subhanahu wa Ta'ala.
thumma istaqamu, ang panila piabuntol, in kakahinang nila hasyara, sin Allah subhanahu wa ta'ala, piabuntol nila, in i'tiqad nila fa Allah ta'ala, iban in kakahinang nila, mga habitikan sin Quran, iban sin sunnah, sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hawakto sila sumuy paadarat sin Allah ta'ala, yaon na sila dun ha firashul maut, ha parasahan piagbasa, amin di kasipat si manusia, sa bisang pabihadto, di sila pasaran sin Allah ta'ala. Hawakto yan. Yaunin ka kasi mo nagdurumol kayo mo, ikaw yun kawakulangan mo. Nagutong-utong sin napas mo piagbasa, nag-agaw-agaw ka sin napas mo. Para saan di mo hikasipat. Nyawa mo sung tumangso kayo mo. Bisang pabiyarin lasa sin bana mo kayo mo. Bisang pabiyarin lasa sin asawa mo kayo mo. Bisang pabiyarin lasa sin anak mo kayo mo. Bisang pabiyarin lasa sin maas mo kayo mo. Di na sila makadil extension sin kabuhi mo. Bisan da kuman hang kaadlaw. Amo pagkabang hang kaadlaw, hang kajam, hang kasasaat, bang dumatong na inajal mo, di mo nakatangguhan. La yastakhiruna sa'atan, wala yastaqdimun. Di mo na yato katanggu-tangguhan. Di mo na madelay, bang dumatong na in-schedule, sin pagtulak mo mo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piagbahasa, illa sa asawa, illa sa simbana mo kayo mo sobra, illa sa kayo mo simbana mo sobra, illa sa sinmaas mo kayo mo sobra, illa sa mo pamaas mo damik yan sobra, sa bisang pabiya din illa sa wayron na mahinang sin tiap-tiap hambuk din ha mga kakasiyento. Sa di matong na intubtuban sin life mo, di matong na in-schedule sin pagtulak mo mo paadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Awakto yan in ikaw, barhajat kau tabang nila, sa wayron na hikatabang nila kayo mo. Sa tumtumao ko kakasikuhakar na sin Allah ta'ala, bangin sa lugay sin paghula-hula mo yan diha dunya. Asal mabuga ka fa Allah subhanahu wa ta'ala, iagad mo bang urin piyardo kay mo, urin di akan kay mo biyagbuhan mo, bang urin piyanglangan kay mo lialayuan mo, magbainat, inamuin kakahinang mo yan di pahalong sin dunya. Di kau pasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tatanazzalu alayhimul malaika. Hawakto yan, hindi ka barhajat kau tabang si mga kagasi mo, wayro ni katabang nila kay mo, sa piarahan kau sin Allah ta'ala malaikat. Tatanazzalu alayhimul malaika. Magnaugan mo kanila ay mga kamalaikatan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Humadir, sinamuin waktu pagtulak mo pahadarat sin Allah subhanahu wa ta'ala, yaon kau lilibot-libot sin mga malaikat sin Allah. Piarahan kau mo. Unin maksud, mamayta ikay mo. Mamayta ikay mo, manglibang-libang kay mo. Asupaya kau di masusa. Asupaya kau di mabuga. Inagi nila, alla takhafu wa la tahzanu. Ayaw na ka mo mabuga ang kamatay. Ayaw na ka mo mahanggaw. Hapuasin kamatay, hasusumon mo yan. Wala tahzanu. Iban ayaw na ka mo masusa. Ha mga kiyabin niyo, ha ahlin niyo, iban sin mga pangalta niyo, iban sin uno-uno na, kaya taikuran niyo. Sa habihaon, unin mapatut hinangon mo, ayaw na ko mabuga, ayaw na ko mahanggaw, ayaw na ko masusa, sa wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Pagkukuyag na kamo. Pagkukuyag na kamo sin surga. Amin siya sadya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Prepared niya ha pagdatong mo o kauhambok ipon sin Allah ta'ala. Amin mabuga ka niya, magadhadaakan niya salta, limalayo din ha mga piyanglangan sin Allah. Hawak to yan mga umat Islam. Piagbahasa, bisang payang biya din para saan sin tao. Kasigpit ka na naman niya at kala siya. Nakarungog simbihat to kaptangan. Amin kaptangan latos din hatay nga niya harap mali pabigi jantong niya. Sambil sumanyang, naigin kahanggawan niya, naigin kasusahan niya. Hasabab sinaming panglibang-libang ka niya. Dahil nasabab yan, o ko tayo manghud ko haagama Islam. Bang ko mabaya, di masusa waktu ko muwi, pahukom Tuhan mo. Ando, ayaw mo kalupahin Allah subhanahu wa ta'ala hawakto ko di naglihan-lihan ha dunya. Bisang pabiadin na imparasahan mo di ha dunya, ando, ayaw mo kalupahi in akhirah, amo yagto in hula mo kakkal, amo yagto in tutugan mo. Dahil nasabab yan, ay ko mabaya malugi. Bang ko mabaya masanyang di ha dunya, bukod di sa jahadunya in kabayaan mo, dagpag pa adlaw akhira, labi luba na dito adlaw akhira in kasanyangan mo, tatap salama-lama. Mga umat Islam, in alamul al-barzakh,
amin alam halom simpak kuburan. In makakahagadahan amuna in mga sila mu'minun. Amin mga sila magkakahagad na Allah subhanahu wa ta'ala. Hipuin pangatayan nila simpag iman fa Allah subhanahu wa ta'ala. Sila na yan ay magkakahagad. Sinaon alam. Aon siksa. Halom sin kubur. Aon ni'mat kasanyangan halom sin kubur. Ang pawayong mano siya nakadto palam sin kubur, nakakita. Bang biya din parasahan sin tao halom sin kubur. Bang biya din kasigpitan sin tao halom sin kubur. Ang pain kita mu'min, in principle ta, bisan wala kikita sin mata, wala di rumog sin tainga, hatat kala, biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala, sam'an wa ta'atan, saruun doon kahakarunta, magtaat fa Allah ta'ala. Damikyan, bisan pa wala kita sin mata, hatat kala, biyayta kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sam'an wa ta'atan, saruun doon pagtaatan tayat to bangunin biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Sabi Rasul sallallahu alaihi wasallam, la yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Di siya basta-basta na sadya mamayta sinamin kawaya-wayaan niya sadya buat malainkan inyatto wahikan niya sin Allah subhanahu wa ta'ala. So in alamul qabr, alamul barzakh, wala pa kita nakad, wala tapakita in kasanyangan halom sin kubur, wala tapakita in kasigpitan halom sin kubur. Sa biyayta kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sin aun ni'mat halom sin kubur, iban aun siksa halom sin kubur. Sa sabab yan, sa roon doon pagkahagarantayan to. In alam al-barzakh, yakhtalif an alam al-dunya, kakhtilafi alam al-dunya an alam al-arham. In alam al-barzakh, magbidda din sin alam al-dunya. Biya sin pagbidda sin alam al-dunya, iban sin alam al-ajinna, amunin alam al-arham, hawak to kaw, baby, halom sin pakandangan sinina. Dugayin alamul arham, alamul ajinna, dugayin alam dito, damikyan dugayin din sabin alamul dunya, damikyan dugayin din sabin alam al-barzakh. Hawak to yan, in mano siya, biyutang maun palom simpakuburan niya, nagdarapa-dapa sin ni'mat, in mga sila ahlul iman, ang mga sila tao na mamaratsa ya Allah subhanahu wa ta'ala, salta na bibinsa na sisiksa in mga sila ahlul kufur wal fusuq wal isyan, in sila halom kabinsanaan. Zahirul qubur turab wa batinuha na'im aw adab. In hakadahiran sin kubul, katampalan sin kubul hapangatod mo inyan lupa, gumi liun kaw palam sin gumi, pagbaasa in luag niya wala dabisan ni mabut hang kamitra. Inamin laum niya damikyan, mga kilometro da in laum niya. Sibi-sibi yato. Amo yato in zahir niya lupa. Sa wabatinuha na'im aw adab. Sa inamin kabatinan niya, inyan ni'mat, alam, kasaddapan sin taong muttaqin halam sin pakuburan niya. Iban sin adab, siksa, kabibinsanaan ha mga sila tao nalupa fa Allah subhanahu wa ta'ala, wala may agad hadakan niya mga tao kafir. Biadin hantang yato, biadin hantang in zahiruhu turab wa batinuhu na'im aw adab. Imagine mo ma bayna al-qabrain illa nus meter. Ato nga metro da, inamin halom sin kubur, matawakan ng kametro. Sabi, samba bihat tuluag-luag niya pangatod mo. In hambo kiet to tao, amin halom sin kubul yaon, in siya, in kubul niya, rawdah min riyadil jannah. Jambangan, dahin ha mga jambangan sin surga. Garden, dahin ha mga garden sin surga. Bisang pabihat to nahut-nahut niya, tawakan luag-luag niya. Bangin tao, amin piyasud maun niya ang tao muttaqin, tao mabuga Allah, in batin niya, rawdah min riyadil jannah. Nas'alullah ay wasi'a kuburana. Bangman papanjarin sin Allah ta'ala in kuburta rawdah min riyadil jannah, ya Rabbal Alamin. Wal akhar, in hambok tao, amin tao fasik,
tao kafir, liyon mom sin kubol niya, asal-asal pabihat pakanahot. Kaluag-luag niya, tunga metro, pahang ka metro, gamman magnanahot, inyetto insiya, hufrah min hufarin nar, wal'ayadu billah. Hambuk lungag, din ha mga lungag sin narka jahannam, a'adhan Allah wa iyakum minha. Lang mo ito, di kaunon sin akkal. Di kaunon sin akkal. Ang kanalaw ko'y makakahangadhan, amuray mga sila mu'minun. Amin, manatatin pangatayan nila habuga Allah subhanahu wa ta'ala, bang urin beta sin Allah, bang urin beta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bang bisang pawala kikita sin mata, sa roon doon kahagaron nila. Amuray may kakahagadhan, adapunin pangatayan, hipusin kamunafikan, hipusin pagmaasya, hipusin kakupulan, maulit na ito ma-accept. Sabi sang pabihat to, sulayan tayo pa-accept ka niya supaya matay masin akkal niya, inamuin luwag bihat to rakanahot-nahot niya, rawda min riyadil jannah, iban sin hufra min hufarin nar. Siyambungan kita sin hambuk alim. Amin alim, kakilahan sin kita niyukatan. Alim sin ahlus sunnah wal jamaah. Bianakan Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah. Hambuk anak murid Ibn Taymiyyah rahimahullah. Iupama niya sampol atawakan misal asupaya matay masin tao aun tuy ni'mat kasanya man halom sin kubur iban aun tuy binsana atawakan siksa halom sin kubur. Nagdil siya upamahan. Inagin niya hagabtangan niya nasabot niya halom sin fi kitabir ruh. فيقول ينام الرجلان على سريرين مختلفين ويرى الأول رؤيا حسنة ويرى أنه تزوج وأنه دخل بزوجته وعاش معها ليلة العمر. إن أغيه الشيخ ابن القيم رحمه الله matug indua usog hadua kantil dugay kantil hambuk bilik sa dugay kantil inhambuk usog awak to siya natug yara ru'ya hasanah nakakainop siya simpana kainop marayaw subhanallah uwi halong simpana kainop niya annahu tazawwaj wa annahu dakhala bi zawjati in siya tusubul mayroon pa asawa niya sa halong simpana kainop niya in siya piyagbasa nakaasawa jiyakpatan siya nakaasawa amun marhala kakuyagan sin tiap-tiap subul iban marhala kakuyagan sin tiap-tiap bujang hawak to siya makabana iban hawak to siya makaasawa panakainop niya to hawak to siya subul ipanakainop niya siya nakaasawa na subhanallah santa dakhala bi zawjati yaon na siya iban sin asawa niya duarwa nila rahalom sin bilik halal kawin kaniya saltain ka na naman niya piyagbahasa asya maaha laylatal umr amin mabuhi siya dun hang karom sinamin din ha umol niya piyagbasa amin kakuya kan sadya amin ito'y panakainop niya wayara athani ru'ya sayi'a inamuk iban niya na to katasin kantil na nakainop isap ipanakainop niya panakainop mangin urin panakainop niya ra'a anna rajulan i'tada alayhi bisikkin وجعل يطعنه في بطنه وفي قلبه وفي جسمه مضت ليلته وهو يطعن البنغاينوب نيا لو ابن القيم رحمه الله إنسيا أو انت أمروغ الكنية سالتا يا سيا ديروكسوان نقدرا لارين بيهايت أولو ديروكسوان سيا وقت سيا nagkukulang-kulang jag-jagin pamaranan niya, sambilin kapangatayan niya, biyustak sinamin tauyat to, piyagbasa nagkanatin dugo, hagin hawabaran niya. Fa'asha tawal al-hulm, wal-layl fi aishatin sayi'ah, piyagbasa, namuhi siya sinamin, lugay simpanaigo, pagtagainop niya yato ang bukdom, sinamin parasahan, sangi na parasahan, sa biyurugsuan siya nakanat na yung dugo niya. Wa fi sabah, جاء شخص وأيقظ الأول وقال له قم ولما قام وإذا به ما عنده امرأة pagmahinaan
Yaw pa sabo natutog, yaw pa siya masinananag inop, wala pa naubos. Inamin pa nagainup niya, amin tao nakaasawayat to. Piyagpaasan parasahan niya. Kanya na indun niya, biyati siya. Biyati siya sintaw. Naginakom, tindog na ka, bati na ka. Pagbati niya, makasayuman siya, sa rundun lumingi, patuon niya, ibang simpalawa niya, panghati niya, yung doon rin asawa niya, haraig niya. Sabihin siya, na nagainup, in siya on asawa, nagdaray giban sin asawa. Sakali, wayron tuwi doon asawa haraig niya, amurin haraig niya, amurin uan niya. Urin maiyan niya. Aming tauyat to, hawak to siya. Yawan halong sin karayawan. Na nagainup, sin pa nagainup sa rayaw-rayaw, hawak to siya biyati. Urin maiyan niya. Long nga, yalay tak, maay katani. Bangusa diya ako wala na biyati. Sablong nalakad kunto fi ulumin ra'ya. Inaku halaw ko pa nagainup sa rayaw-rayaw pa nagainup. Kunto atamanna law makastu fi sana. Agon-agon in kabayaan ko. Dito na sadya ako alam sinang katahon alam sin pa nagainup yan. Wa ay kalasani. Biyati na sabin hambuk tauyat to. Amin iban niya natug hambuk kantil. Inagin niya fulan kum. Bati na ko. Insiya sabo siya na nagainup, siya nag-apas iban sin tao. Yaon na siya dirugsuan nakanot na indugo. Ang inhawabaran niya. Pagbati kaniya, uri maiyan nilang na alhamdulillah. Alhamdulillah. Naka-panyabot fa Allah. Naka-pagsukur fa Allah subhanahu wa ta'ala. Mayta, nakabati siya ang paniya siya anaw imbaran niya. Sabi kaya na naman niya insakit, hawak to siya dirugsuan. Panghati na yaon na nagla sa indugo. Ang ginawabaran na pagsanaw niya, wayron to dugo. Gimuwa kaniya, salta, wayron pali niya. Iban nakaiyan siya, alhamdulillah. Nagsuko. Naino-ino yung tao na mati kaniya. May tayo to siya nag-alhamdulillah. Sablong na, wallahi lakad kunto fi hulumin muz'ij. Inbutlong na fa Allah Ta'ala, sindom yan to, hawak to ako panagainup, sin panagainup sa ngingi na. Amin panagainup, yagbasa, amin parasahan bukon marayaw. Kita ako inambuk kusog, yapas niya ako, ang pa niya ako diuksuan, kiyugdan ako lang na nakanatin dugo. Sa biyati mo ako pagkita, wayron to dugo. Hagin hawabaran ko salta, wayron pali. Dunhan mga umat Islam. Hawak to ko matug, injasad mo bisang mo paunuhon. Di niya to ka na naman. Sa taorin makananamhayan, amo na in ruh, amo na inyawa. Inyawa mo, nakananamsim parasahan sa rayaw-rayaw, hawak to ka na nagainap, hindi ka nakaasawa ka, hindi ka nag-agad-agad ko ibang sinasawa mo. Damit yan, intaoyat to, amin nyawa sin taoyat to, nakananamsin sakit, hawak to siya, iapas sin tao dirugsuan siya. Ang painjasad mo yun na nagkukulang. Sa nakananam inyawa mo, sambil injasad mo, nakananam sinamin ni'mat yadto, iban nakananam sinamuin, amin parasahan bukon marayawad to. Bihad to ra mga umat Islam, inkahalan sin tao halom sin pakubulan. Halom sin pakubulan, bisang pananinigang na injasad ta alam sin kubul, bisang panahalo na inang nabuhayngin, na inang nalupa, kiyaon na sin lupa, inunod ta, inbukog ta, inkataan, pansin baranta, halom sin pakubulan, sa inyawata, makananam sin ni'mat, kananaman da sin jasad ta. Damikyan, bisang panakabuk na injasad ta, halom sin kubul, bangin inyawata ito na kananam sin adab, sin siksa, kananaman da sin jasad, biya sin hawak to in ikaw, natutog ka diha dunya, na nagainup ko sin panagainup marayaw, bukun hat nyawa mo in nakananam sin parasahan sambil jasad mo. Damikyan na nagainup siya, sin panagainup sa ngingi na, iyapas siya sin tao diuksuan, bukun hat nyawa in nakananam sin sakit sambil in jasad. Damikyan makananam da, bihat tura in kahalan ta alamul barzakh, mga umat Islam. Doon hayan, halom ko pakubulan sin, halom ko sin pakubulan mo, maaunin magpangasubo doon halom sin kubulan. وتتم مساءلة الإنسان في قبره في هذه المرحلة عن طريق ملكين. Sumariyahon na kaw sin dua malaikat halom sin pakubulan mo. Uri pangasubo kay mo. Uri ni pananya kay mo. Sinabi malaikat, piagbasa pag-us ka o kiyubol, karungan mo pa inamin sikisin tao,
diha dunya muwi yaon na dumatong maun kay mo in mungkar iban sin nakir mga sugo kay mo magsumariya kay inagi nila man rabbuka isin Tuhan mo wa ma dinuk unin agama mo wa man nabiyuk isin nabi mo amoy ang tinasubo kayo mo sinamin mungkar iban sin nakir alam sin pakubulan mo tanda sin rahmat sin Allah subhanahu wa ta'ala kato أن الله كشف لنا الأسئلة وأخبرنا بالامتحان asal biyabaitaan kita sin Allah Ta'ala sinamin pangasubuyat biyaita kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salta biyaitaan kita aunti pag-exam halom sin pakubulan aunti imtihan aunti asumuhon subayta sambungan halom sin pakubulan ta so into pangasubuyat to in pag-answer kanya dak malando in luhay niya maluhay ha mga tao pialuhay kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala Rabbi Allah intuhan ko amunain Allah subhanahu wa ta'ala dini al-Islam inagama ko amunain agama Islam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam in Nabi ko amunain Muhammad sallallahu alaihi wasallam maluhay sa to sa sambungan ta halom sin alamul barzakh sa maluhay sadya tao hisiyusiyo impialuhay kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala sa bisang pamiyat to kaluhay niya masigpit tao amo impiasigpitan kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala amuna ay naparman sin Allah subhanahu wa ta'ala surat Ibrahim ayat kawa ang tagpito a'udhu billahi minash shaitanir rajim يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة لو سمع سلا علماء mana nafsir sin ayah ay yuthabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli al haqq rasikh yatattab sin Allah subhanahu wa ta'ala hamanga sila beriman inamin qawl al haqq sinamin bisaramattan sabunnal amin al rasikh mimikit di basta maig urin kalimayat to urin qawl al haqq وهو شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله أمرين pagniksaksi mo hawakto ko diha dunya akatunggal sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sabunnal to ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam daak niya وما جاء به من الدين الحق iban sinununo na in naparatong sin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam din agama sabunnal bunnal agama mattan amunin agama Islam yuthabbituhum Allah bihi fil hayati dunya yatattak kanila sin Allah Ta'ala in qawl haq yaddu hawakto sila di naghula-hula halom sin dunya wa inda mamatihim bil khatimatil hasana sambil pagawgoton in qawl haq sambil sila hawakto sumuy padarat sin Allah subhanahu wa ta'ala sung matangso inyawa nila nakalapal sila sin kalima la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah makhatam inamin kakainang nila diha dunya sinamuin al-khatimatul hasanah sinamin kahinapusan sa rayaw-rayaw nas'alullaha an nakhtima a'malana fi hadhihi ad-dunya bi a'mal as-salihah wa nas'alullaha husnal khatimah ya arhamar rahimin ya rabbal alamin demikian paghuguton sin Allah subhanahu wa ta'ala in qaulul haq hawaktu kaw aasubuhunna sin mga malaikat halom sin kubur mo wa inda su'alil malakain bihidayatihim ila al-jawab as-sahih hawaktu kaw si umariya sin dua malaikat hidayatan kaw sin Allah subhanahu wa ta'ala hikalapal mo in jawab amin jawab sahih amin correct amin hawaktu amin ikaw mabuga Allah ta'ala diha dunya biawagod sin Allah ta'ala in qaulul haq hakabuhi mo iban sung kaw mo pahadarat niya iban sin halom sin amin pakubulan mo kianselan mo inna iyan mo Rabbi Allah wa Rabbi Allah wa dinil Islam wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam intuhan ko amuna in Allah subhanahu wa ta'ala in Nabi in agama ko amuna in agama Islam inamin Nabi ko amuna in Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allahumma thabbitna bil qawli thabit fil hayati dunya wa fil akhirah ya rabbal alamin o ko tay manghud ko agama Islam wayron na sayan dumayo bang piyagawgot sin Allah subhanahu wa ta'ala dun ha bigi jantung mo in qawlul haq kalima la ilaha illallah biyagbugan mo bang unin kabayaan sin Allah lialayuan mo bang unin piyanglangan kayo mo sin Allah
Hawak to yato din niya ko pasaran, piyagaugot niya, inamuin, kaptangan niya to hawak to kaumoy panadya sa karatal maut, nakagaptang ko sin kalima la ilaha illallah, damikyan bisan ko alam sin pakubulan mo, masigaugot in kaptangan niya to, maka-answer ko, sinamuin pangasubukay mo, sin dua malaikat, halom sin kubur mo. Kaya may taka to sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kahalan sin tao, hawak to padi, naja sakaratal maut sung na siya mukto, in napas niya din na jasad niya. Sambil siya hiloon maun sin palom sin pakubulan niya. Alam sin alamul barzakh. Lilay kato sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hadith kaya riwayat al-Barra ibn Azib. Kaya lukis na isabi Ahmad. Hamusnad niya fi musnad Ahmad. Damikyan. Hasunan Abi Dawud. Wal hadith sahih marfu'. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam قال إن العبد المؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا على الآخرة نزلت من الجنة ملائكة معها حنوط من الجنة وكفن من الجنة فيجلسون له مد البصر ثم يأتي ملك الموت فيقول يا أيتها الروح الطيبة كانت في الجسد الطيب اخرجي إلى روح وريحان وإلى رب غير غضبان فتخرج روحه وتسيل كما تسيل القطرة من فم السقاء فلا يدعوها في يده طرفة عين حتى يضعوها في ذلك الحنوط والكفن ثم يصعدون بها إلى السماء فتفتح لها أبواب السماء حتى يوصل بها إلى الرب فيقول الله عز وجل اكتبوا كتاب عبدي في عليين أي احجزوا له مكانا في عليين أعلى درجات الجنة. حديث كبيتا هي البراء ابن عازب ابن كبيتا أحمد مسندنيا ابن كيلوكيس يا أبي داود سننيا. الحديث حديث مرفوع أغيش الرسول صلى الله عليه وسلم إن العبد المؤمن سبنال تؤد إن من همبك مؤمن إيبن مؤمن إذا كان في انقطاع من الدنيا وإقبالا على الآخرة apabila siya mukto na diha dunya, mutas na siya diha dunya, umalup na siya maun pa akhirat, hatinahanaja sakarat al-maut firashul maut, nazalat min al-janna malaika. Nanaog din halom sin surga malaika. In malaikat yadto, maaha hanut min al-janna, wa kafan min al-janna. Nagdara siya sin lana mahamut. Den halom sin surga, iban sin saput, diaraniya den halom sin surga. Fayajlisuna lahu maddal basar. Lumingkod. In malaikat yadto doon na tausong mudto. In napas niya, hangkas sa saat sadya. Summa ya'ti malakul maut. Mahuli, dumatong namon in malakul maut. Amoy malaikat kewakilan sin Allah subhanahu wa ta'ala manangsui sinaminyawa sin anak Apo Adam. Unin agi kaniya. Unin sa sangbayan kaniya. Unin sa saginahan kaniya. Inagi kaniya. Ya ayyatuha ar-ruh at-tayyibah. Kanat fil jasad at-tayyib. Ukhruji ila ruhin wa rayhan. Wa ila rabbin ghair ghadban. O kaunyawa sutsi. Halom sinhambok ginhawa sutsi. Ginhawa marayaw. Ando guwa na ka umaun paamuin. Tuhan mo, ghair ghadban, di siya dugalan kay mo. Guwa na kaw. Hapak hawak tuyadto mga umat Islam. Fatakhruj ruhuhu wa tasil kama tasil al-qatra min fami saqa. Sa roon doon gumwa inyawa. Aming piyagbahasa inhantang sin pagguwa niya. Biasa panton hambok tao uminom sin tubig. Wala niya kaya sayuhan. Tumuin tubig diha igad simot niya. Bihanto sa parati, impagwa sinamin nyawa sin tao, mabuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sinamuin sasabihan kaniya, amin na sasangbayan kaniya. Hawak to siya pagwaon na, piyagbahasa, wala niya kaya na naman in sakit. Sababin siya lilibang-libang si malaikat. فلا يدعها في يده طرفة عين حتى يضعها في ذلك الحنوت والكفن. Gumuman ninyo sin tao yadto, si tao mabuga Allah subhanahu wa ta'ala. Biyutang doon namin na hanut, din na surga, iban sin kapan, diara sin malaikat halom sin surga. Biyutos sin kapan ninyo.
Doon mayan mga umat Islam. Hatta yadauha fi dhalika al-hanut wal-kafan thumma yas'aduna biha ila as-sama. Ang panadiya tumalbang maun pataasin ayan. Fatuftah laha abwabu as-sama. Doon manataasin ayan, iyukab kaniya in kalawang-lawangan sin langit. Hatta yusal biha ila Allah. Sambil dumagpat naman pa Allah subhanahu wa ta'ala in ruh, in nyawa sin ta'wa min mabuga Allah subhanahu wa ta'ala. فيقول الله عز وجل إن أجل الله سبحانه وتعالى اكتبوا كتاب عبدي في عليين سلطانيو إن من إيبون كيان إن ريكورds إن إيبون كيان دون عليين إن عليين هم بوكسيا أمين لغة البag-recordan sinamin nyawa si mga tao salihin, mga tao marayaw, tao mabuga Allah subhanahu wa ta'ala ay ihjizu lahu makanan fi aliyin ala darajatil jannah. Hatinya reserva niyo siya lugal dun ha aliyin amin sa taas-taas na surga. Reserve ka niya. Wa'idu ruhahu ila jasadih fa inni minha khalaqtuhum wa fiha u'iduhum wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Kaya reserva niyo man siya lugal halom sin surga jannat al-aliyah min sa taas-taas na surga. Balikan niyo na in jasad niya mon pa inyawan niya, balikan niyo na inyawan niya mon pa jasad niya. Sabi nako, minha khalaqtuhum. Kaya panjari ko sila doon na halupa yaon. Wa fiha u'iduhum. Iban harap damon palupa yaon ibalik ko sila. Wa minha ukhrijuhum taratan ukhra. Iban din halupa day sa biyaon. Pagwaon ko sila magbalik. Fatu'adu ruhuhu ila jasadi. Magbalik na inyawa niya mon pa jasad niya. Hatta innahu la yasma'a qar'a ni'ali alladhina dafanu wa ya'tihi al-malakan fayaqudani. Pagbalik sin nyawa mon pa jasad niya dun sa alamul barzakh, halom sin kubur, biag bahasa karungugan niya pa in sagudsug sin siki sin mga tao nagkuwol kaniya sa roon doon dumatong namon kaniya in dua malaikat amoy nasabot takaina amo na in munkar iban sin nakir. Ang panasya piya nga subuhan o nasubukan niya besin nasabot takaina wa yaqulani lahu man rabbuk, isin Tuhan mo, wa ma dinuk, unin agama mo, wa man nabiyuk, hisiyin nabi mo. Fayuthbitu Allahu al-mu'min wa yaqul, piyatattab sin Allah Ta'ala, piyagawgot sin Allah subhanahu wa ta'ala in jajawaban sahih. Ang panasya umiyan, Rabbi Allah, in Tuhan ko amuna in Allah subhanahu wa ta'ala, wa dinil Islam, in agama ko amuna in agama Islam, wa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, in Nabi ko amuna in Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Unin agi sin dua malaikat kaniya, pag-ubus man siya naka-answer, sinamin question kaniya, fayaqulani lahu sadaq, bunal kaw, matan kaw, wa yunadi munadim minas sama, nanawag-tawag na imanawag-tawag at asin langit. Piyagbasa in ikaw, yon ko siyusumari asin dua malaikat, ukabin lawang langit, in mga malaikat katan, nakakita, sinamin kahalan, pagtanya kay mo yatto, pahakahalan sinamin pagsumari kay mo. Fayunadi munadim minas sama, ang sadaqa abdi, bunal sayanin ipon ko yan, ifrishu lahu minal jannah, ando pakulangan niyo na sila, pakulangan niyo na siya sin kulangan, halom sin surga, waftahu lahu baban ilal jannah, ukabin niyo na kaniya, inlawang harap maun palom sin surga, fayatihi min ruhiha wa naimiha, dumatong na inhangin sin surga, amin kasanya nga nalom sin surga, nag-amiyo na maun palom sin kubul niya, sabab ukab na kaniya inlawang sin surga, imparasahan niya piyagbahasa, sa rayaw-rayaw parasahan. Wala nakasandal in taoyat to. Hawak to man piya ukab na kaniya sin Allah Ta'ala in lawang harap pa surga. Hawak to siya yaong pa doon alamul barzakh. Inagin niya, Rabbi aqimis sa'a, Rabbi aqimis sa'a. Ya Allah, tindugan na in kiyama, kiyamata na in dunya, hasupaya ako makadto na, paamoy kasanyangan ko, halom sin surga, nagtatagad-tagad ka ako, yadto in labi kahalan ko marayaw, halom sin surga, ya Allah, kiyamata na in dunya, hasupaya ako di lumugay diha alamul barzakh, din di halom sin kubur. Wa yanamu kama yanamul aris. Ang pasya,
Biya tug, biya sintug, sintao pangantin, amin konsum tiya unon na siya mga umat Islam. Ang pakasulayan mo bang biya para saan sintao sung kawin. Kaya basa di ka makatug, kaya bayan mo ito adlaw na. Halamisan ka nakatug, bihalom uyom-uyom na sadya ka. Bihanto na para saan mo. O ko tayo mangod ko aga ma Islam. Bang matta rin pag-iman mo fa Allah subhanahu wa ta'ala. Bang mo piagan din kakahinang mo. Hasya na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Patugon ko sin Allah ta'ala. Alam sin kubur mo. Biya sin tug sin tao pangantin di hadunya. Amin nagtatagad-tagad na siya sin adlaw konsum. Kasanyangan niya na darat sin Allah subhanahu wa ta'ala. Nas'al Allah ay yaj'alana wa iyakum mitla haula. Yan tuwing kahalan, sinhambok tao muttaqin. Ikarwa kahalan, sin tao halam sin barzakh, halam sin pakubulan. Sugpat sin hadith. Amma al-akhar, wal-iyadu billah. Qal, wa amma al-abdu al-fajir, adapo inambok ipon sin Allah ta'ala jahulaka diha dunya. Taubar ma'asiyat fa Allah, wa ibuga fa Allah subhanahu wa ta'ala. إذا كان في انقطاع عن الآخرة apabila inkaunan niya mukto na siya din ha dunya harap na fa akhirah awakto na dya sakarat al maut yaon na siya doon na firashul maut yaon na nagdurumul-dumul ka niya in ahli niya in kakasi niya in katan kaluarga niya awakto yan mga umat Islam wa ikbal ala wa nazalat minan nar malaika ma'aha masuh minan nar awakto yan manaugmon ka niya in malaikat dahin halawm sin narka nagdarasin masuh din anarka in masuh amin saklot amin paglulunan sinamuin jasad niya yat sa amin nyawan niya fayajlisuna lahu muddal basar lumingko din malaikat ang kasasaat nagdarasin amin masuh amin baho piagbahasa di na hikasipat sabi ito reserve ito hatao amin daw tao jahula ka di hadunya وَيَأْتِهِ مَلَكُ الْمَوْتِ Saroon doon dumatong namon ka na malakal maut. وَيَقُولْ inagi ka niya, يَا أَيَّتُهَا الرُّوحُ الْخَبِيثَةِ كَانَتْ فِي الْجَسَدِ الْخَبِيثِ اخْرُجِي إِلَى سُخْطِ اللَّهِ مِنَ اللَّهِ إِلَى سُخْطٍ مِنَ اللَّهِ وَغَضَبِهِ O kau nyawa sa lummi-lummi. O kau nyawa sa ngi-ngi. Alam sin jasad sin tao sa ngi na tao. Tao sa lummi-lummi na tao. Guwa na kau. Mon parugal iban mulka iban astol. Sin Allah subhanahu wa ta'ala wal-iyadu billah. Bihatuin sa saginahan kaniya. Fatatafarraqa ruhuhu fi jasadih. Piagbahasa, nagkakanat-kanat inyawa niya din halawm sin jasad niya. Dagan mattumari, di mabaya gumawa. Sabsim bihanto sa sambayan kaniya. Bihanto sa saginahan kaniya. Yaunin mulka iban astol. Sin Allah subhanahu wa ta'ala nagtatagad kaniya. Wal-iyadu billah. Pagka bihanto di mabaya, gumawa inyawa. Thumma yazdibuha kama yajdibu as-sufud min as-sufil mablul. Ang panabihan tiyangso inyawa sinamin tao jahula kayat to diha dunya. Piagbahasa in parasahan, yupama si mga sila ahlul ilm, kama yagjibu sufud min as-sufil mablul. Biasa panto namin pagpuga sinamin cotton. Amin na tamungon panjari din ha cotton piuga. Amin iho namin basa niya yato. Bihatuin sa panton pagtangso sinamin nyawa sin tao. Amin wayron buka niya fa Allah subhanahu wa ta'ala. Luguson igon tangson kanya inyawa niya. Kabinsanaan siya. Fatakhruj. Thumma la yada'uha fi yadihi tarfata ayn. Wayron dapat nakagawa inyawa yato. Ang pana biyutang inyawa niya mon pa amin masuh. Amin saklot yato dito lion yung inyawa niya. Thumma yas'aduna biha ila as-sama'. Ang panadiya tumalbang mon pataas langit. Fatughlaq abwabus sama'. Tambulin katan kalangit-langitan. Tambulin kalawang-lawangan sin langit. Di mamaya suran sin amin nyawa sin tao mangi yato di hadunya. Amin tao kafir. La yismah laha bidukhulis sama'. Di siya alaw dun pasurun mon pataasin pasakaton mon pataasin langit. ثم قرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم قول الله تعالى أبا نبيست سن رسول صلى الله عليه وسلم إن برمن سن الله سبحانه وتعالى سورة الأعراف آية كأبة
innal ladhina kadzabu bi ayatina wastakbaru anha la tufattahu lahum abwabus sama wa la yadkhuluna al-jannah hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat. Lawsin Allah subhanahu wa ta'ala sabunal to din mga sila nang himuting ha mga ayat namo, nang himuting ha mga baynat namo, ha mga banda namo alam sin Quranul Karim. Wastakbaru bukod hat manghimuting sama si pagtakabbur, imambo pa sila, di pa magkahagad, magtakabbur pa. Ha mga dakan sin Allah, hawakto sila mapatay, la tufattahu lahum abwabus sama. Di ukab kanila in kalawang-lawangan sin langit, tambulin kalawang-lawangan sin langit, di mabaya sakatan sinamin roh nila, sinyawan nila. Wala yadkhuluna al-jannah, iban di sila makasud palom sin surga, hatta yalija al-jamal fi sammi al-khiyat, sehingga makasud sadya sila palom sin surga, bang makasud na in jawm, mang makasud na in unta, maun pabuli sin jawm. Imaginun mo kuno oko tay manggod ko agam Islam, in laggo sin unta, piagbasa ang buk makhluk, piapanjari sin Allah Ta'ala, in naut sin buli jawm, biya din na baha ikasud sin unta, maun pabuli jawm. Tanto masipit mga umat Islam, makasud siya dyan tao, manghimuting ha Allah Ta'ala, makasud siya dyan tao, amoy nagtakabur fa Allah Ta'ala, makasud siya dyan sila palom sin surga, bang makasud in unta pabuli sin jawm, mustahil makasud in unta pabuli jawm mga umat Islam, dahil hasabab yato, mustahil daysab, makasud palom sin surga, in tao, manghimuting ha Quranul Karim, in tao, di magkahagad ha kabasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, in tao, di magad ha pamando habiyatan sin Allah, iban sin sunnah, sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, sumagawa in kasuban nila sadya, in iaagad nila, in hawa napso nila, in kabayaan sin napso nila, amuyat yung piyagtuhanan nila, amuyat yung iaagad nila, di sila makasud palom sin surga, sahingga subay makasudin unta pabuli jawm, wala iyadu billah mga umat Islam. ثم قال يقول الله عز وجل pagka di ipaukab ka niya in kalawang-lawangan sin langit, di mabaya sakatan sin ruh, a'idu ruhahu ila al-ard, balikan niyo na inyawa niya yan mon palupa. Waktubu kitabahu fi sijjin, sulatan niyo in kitab niya ha sijjin, in sijjin amuna in pagreserban kanya narka jahannam, wal iyadu billah. Fa inni minha khalaqtuhum, sabi na ko piapanjari ko sila din halupa, wa fiha u'iduhum, hibalik ko ra sila palupa, wa minha ukhrijuhum taratan ukhra, pagwaon ko ra sila magbalik din halom sin lupa. Fatu'adu ruhuhu tarmi minas sama, ang panabiyali kinamin nyawa niya, piagbahasa hilaruk sadya, hilug sadya rin hataas yung langit. Hapar man sin Allah subhanahu wa ta'ala ha surat Al-Hajj ayat katluan tag-isa. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ في مكان سحيق. فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, hawakto pa amin tao nagsishirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, amin manghimuting Allah subhanahu wa ta'ala ni magkagad Allah, bang sila mapatay, ha? Amin hilarok na inyo nila yato, ibalik mong palupa, biyagbahasa فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ, sa kaula-ula, biasa pantunin sila, hiyulog din hataas din langit, doon man, فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ, sa lugay di pa di magpakmari palupa, piyagdapuan na si mga kamanuk-manukan, piyagtindukan na, piyagkaunan na, piyagjagjagan na si mga kamanuk-manukan. Aw tawi bihi rih ila fi makanin sahiq, ato hirupoy siya sin hangin, marasin hangin, maun paamuin, lugal sa layo-layo, sabdin hataas liyarok siya, wal iyadu billah. Fataudu ruhuhu ila jasadi, magbalik na inyawan niya mon pajasad niya, wayatil malakan, ang panasaron dun dumatong maun kanya in malaikat, alam sin kubul niya, magbalik na in jasad niya, fayuqal lahu, man rabbuk, isin Tuhan mo, wa ma nabiyuk, urin agama mo, wa ma dinuk, urin agama mo, wa man nabiyuk,
isin nabi mo. Fayudilluhu Allah wala ya'rif al-jawab. Liyong siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, di niya kaingatan bangunin ni sambong niya, hasusualan ka niya sin dua malaikat. Qala Allah ta'ala, surat Ibrahim ayat kawan tagpito, wa yudillu Allahu adh-dhalimin wa yaf'alu Allahu ma yasha. Liyong sin Allah subhanahu wa ta'ala, mga tao zalim, hinahon sin Allah ta'ala uno-uno na sadyain kabayaan niya. Dahil na sabab yan, liyong siya sin Allah subhanahu wa ta'ala, di niya kaingatan bangunin ni sambong niya, hadwa malaikat, hasabab sin panghimuting niya Allah ta'ala, di halom sin dunya. Fayaqul, urin agi ka niya waktu siya tiyatan niya, man rabbuk, inagi niya, ha? La arif, la adri, di ko kaingatan. Madino, urin agama mo. Urin sambong niya, ha, di ko kaingatan. Waman nabiyo, isin nabi mo. Bihad tura mga umat Islam, di niya kaingatan, bangunin ni sambong niya. Pataqul, kadhabt. La darayta wa la talayt. Wa yunadi munadim minas sama. Puting mo, ang panamanawag-tawag. Manawag-tawag na inamin manawag-tawag at taasin langit. An kadhaba abdi, inasalmatan puting inipon ko yan. Thumma yadribu bimitraka min jadimin hadid. Ang panasyakyakal, tiyukul siya sinamin tukul. Dahin habasi. Thumma yudiku alayhi fil qabr. Ang panapyasikpit ka niya, piyakipot ka niya in kubul niya. Asal-asal pamakipot. Hatta takhtalifa adla'u, sambil nagsulang-saling in gusok niya, nakaliw in gusok to upong palawa, in lawamon patuo, asabab sin kusok, sin pagdusmog, sin lupa, sinamin gumika niya. Thumma yuftahu lahu babun ilal nar, wa yuqalu lahu, nim kama yanamul ladir. Ang panapyaukab ka niya, in lawang harap maun panar ka jahannam, piyagbaasa kikita niya na inamin, siya sadya ka niya alam sin nar ka jahannam. Na'udhu billahi minan naris salimin. Nag-amiw-amiw na inangso sin nar ka harap maun pakumulan niya. Ang panasya iyan. Nim, kamaya namul ladig. Tug na kao. Biyasin tug sin tao amin bibi na sa piyagbaasa na katugha sabab sinamin sakit simbaran niya. Doon hayan. Unin maiyan sin tao. Hawak to kita niya na. Inamin parasahan niya susuman laom sin narka. Wala nakasandal na kaiyan. Rabbi aqimis sa'a. Ya Rabbi la tuqimis sa'a. O Tuhan ko, ayaw na akiamatain dunya. Palugay-lugaya na ako di. Sab kaingatan niya, labi pa in kabinsanaan niya halom sin narka jahannam. Dahil sin halom sin pakuburan niya. Mga umat Islam. So amuyetto in fatratul barzakh. Amin alam. Kabuhi. Halom sinamin pakubulan ta. Aun ni'mat, iban aun adab, biyay kato, sin mga sila ahlul ilm, salta yupama kato, Sheikh Ibn al-Qayyim rahimahullah, amin, hasupaya, matay masinakal ta, sin aun tuy, ni'mat halom sin pakubulan ta, kana naman sin jasad ta, bisang panagagamok na, sabang kana naman sin yawa, kana naman sin jasad, biyada sin kahalan mo, inikaw di na tugha dunya, na nagainup ko sin panagainup marayaw, kaya na naman sin nyawa mo, in para saan niya tudamikyan, kaya na naman sin jasad mo. Fafis sahih, hadis sahihain, fafis sahihain kelukis, Hasay al-Bukhari, iban sin Muslim, amara Nabi sallallahu alaihi wasallam as-sahaba, naraag sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in mga sahaba, wal amru muwajjahun ila nasi wal ummati aydan. Inda akan inibukon sa jada akan ang mga sahaba, sumakawa akan sin Rasul pa mga manusia, maun pa umat da isa. Bangdakan ha mga sahaba, daakan kato. Urin daakan kato. Ay yaqulu qabla salam wa ba'da al-intihai min at-tashahhud. Amuna, inumiyan kita before kita makasalam. At-tashahhud al-akhir, alam sin sambahayang. Umiyan kita tashahhud ta, sinamuin dua ini. Allahumma inni a'udhu bika min adabi jahannam. Ya Allah, sabunnan to din ako, magpatilibon ako kay mo din hanar ka jahannam, wa min adhabil qabr, iban magpatilibon ako kay mo, din halam sin siksa, alam sin pakumulan, wa min fitnatil mahya wal mamat, iban magpatilibon ako kay mo, sinamin fitna sin kabuhi, iban sin kamatay, wa min fitnatil masihid dajjal, iban sin fitna, sinamin masihid dajjal. So, upat parkala ini mga umat Islam, subay amoy ni indaranta, kaya pagtag
Kaya pagpatilibunan fa Allah subhanahu wa ta'ala sa kabilang kita sumambahayang tumunay sinamin pardo kato sin Allah subhanahu wa ta'ala darantay ni piya pangayo kalna pag-isbat sin aun tuwi amin pagsiksa halom sin kubur iban aun tuwi ni'mat halom sin kubur biya sin baita kato sin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahil sabab yan subay na to yat to di kalupahanin dua ayat to halom sin tashahudul akhir asupaya kita malappas dahil na amoin kabinsanaan halom sin narka jahannam iban sin kabinsanaan halom sin pakubulan iban sin fitna sin kabuhi iban sin masih dajjal di halom sin dunya ini murah-murahan bang man papagbarakatun kato sin Allah subhanahu wa ta'ala indum na to ini insya Allah subhanahu wa ta'ala dito na tumuptub sunuan na to mayan insya Allah hasusungon dum amin lumatun na kita fa'alamul akhirah naubos na kita alamul ajinna fa'alamul dunya fa'alam البرزخ إن شاء الله سبحانه وتعالى إن لقاءنا تؤسسون أمنا إن عالم الآخرة شكرا على حسن الاستماع أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته. Alhamdulillah ito na in pengajian sin kita niyo serta tungtung kato tanipatan sin kahalan sin manusia pia panjari sin Allah subhanahu wa ta'ala murah-murahan in mga ini kataan amoy in jarahan sin kita niyo supaya ini urol na to in kahalan katantan sin pia katon taning manusia dahil mapanagnaan pa amoy pia ini panagnaan palongka sin kabuhi niya insyaallah subhanahu wa ta'ala. Jadi niya biya na sinagi pagpatumtum na mo biya na sinagi susungon ini waktu niya bukon biya simbihaon sumagawa dito siya kumugdan ha malam Jumaat insyaallah subhanahu wa ta'ala tiap-tiap malam Jumaat na hati niya amo na to in waktu sin ini programa sin ini amo na in ta'amulat Qur'aniyah in yato insyaallah amoy in pagbarakatun kato taniyo in kahalan na to ini maksud na to amoy na supaya sadya kadihilan bahagi in mga sila amoy in ini lawi-lawi na in mga sila amoy hindi na maka ini saot atau maka ini di nila nawihan karilan waktu in ginawaran nila amoy maun pa lugal pag pangadjian sumagawa yun sila hawaii nila biya na si mga malaas na inito na atin niya sumud na palong simbayta in pangadji dahin ha amin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban pamiat simpamuna to Muhammad sallallahu alaihi wasallam salam doa na hadya pakatan siguro dayari halaman sinulat na to ini sampai na pa mga kasuukan sinula na to bihan biya na si Malaysia, Indonesia, Brunei, Singapore, madto pa amin hula malayo yan nagdurungog atawa nagkikita yung mga kataw tayo mahuran na to Saudi Arabia, ini Qatar, Kuwait, Dubai, iba na si mga kaibanan lokal insyaAllah subhanahu wa ta'ala amoy ini papagbarakatong katong taniyo in maksud na to pamarayaw kataan insyaAllah subhanahu wa ta'ala ibalik ko kauro na to in microphone magbalik kami dimil katong magkhatam sin pangadyan na to din harapan ito. Bismillahirrahmanirrahim. Qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Amin. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la tada' lana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wa la dhanban illa ghafartah والله ولا مريضا إلا شفيت ولا ضالا إلا هديت ولا حاجة من حوائج الدنيا إلا قضيتها يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك إيمانا دائما ويقينا صادقا وقلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وعلما نافعا ورزقا حلالا وخيرا كثيرا وشرا بعيدا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك
ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.